Manje ngifuna ngihlanganise video ya Thursday. Le video yethu. Thursday. Bathakhowe. Awubona iplan. Yeveki leya lapha. Hayi ngeke. Zawubona ubantu khuluma njani. Holo mama. Dithini? Akabambi lekhuni. Ndiyakhwezela. Hayibo. Jabu yalunywa. Nali izibazana. Kodwa ngalamini siphekwayo Kwabe kunjani? Yo, hayi. Kabakho. Babengazenzi ngotya. Zazaza. Thathe bani? Oh. Wabefika futhi uphuma yina sisi Islam lombamba komo wabegqoka usinzi yinde ngagqutshwa usinzi beleka Hamba esadlamabili yabuya suwa. Nayi ke. Hi. Skasu. Moshe. Abatsha no Christine. ngoba kamnaka ndani sigibele nqaku Don't forget to like, comment, and subscribe. abafana ke ngokubanelabo lombamba komo Action. ukuthi ke lelesibini elo tata uzaba lelesibini andiyazi
Malizocacisa. Malicacise. Subscribe. Yes, Tommy, Isa, tell them. Batshale phela Tommy. Batshale ukuthi subscribe. Tell them. Janko. This is so. Yeah. Uyafika.
Jonga nanti. Memang ke bapak kok. Hi, Mfese. Hi, look at me. Look at the camera. Look at the camera. Hi. Nalesi mosa yabona sisishane kanjani. Uyasazi siyasipinga. Asakho. Let's pink it. Hi. Oh bye. Laundry day today. Fuck off. Yo, and laundry day today. Andivingani. Soze thini andizuva ngawe khawubhekele wena kuthe uqabile khona phethe rat yeah so fun nobali cimbani thandisane Mveze mina nawe. Look at the camera. Ngivezile lwandle hawu. Kanti ufuna ukuvela kanye ngakho. Nawu lwandle. Nawu lwandle nebiyolo. Don't come here like. Why you two don't? Don't forget. Hey, when you show it, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Don't come here. The vlog. Hayi sawuvele ebantwini kuyo. Hayi sa. Hayi kakikisi. Yabona bandile bekezonwela ungangibhori. Abekho abantu. Hayi kakikisi. Lanja sipika thulo. Pere. Kembang. Buka sanyamezeni. Iyasinda angeke ukhona ukuyibamba. Hamba beke ivili ke Thomi.
hayibo. Sangapha. Ayisamfanele ibhekani hayibo. Manje wayi-insitha. Hawu. Akadikwanga sana. Amanzi nte. Azingeni. Hayi noko nigqibile wa. Andifuni. Azuva ngani. Andifuni. Nisabuyela? Nisabuyela? Oh. Uyachila. Oh, hayibo. Christina betha sikwancane. Betha. Uyabetha naye. Time is 19:55. Nothing much. It's just in Komoyom Kitty just arrived, and unfortunately, it's dark. We can't see anything, but surely you can hear through the voices of people. Yeah, that's what is happening. But izoxhelwa kusasa. Igqibofika nje today. Yeah. Hayibo. Gambuluwayo ngoku. Ebehambile. Angiboni lutho. Hayi kumnyama apha. Vele sinayi for long. Hayi zisibonakala. Ziphi? Naziya. Wow.